Gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Na kraju godine uobičajeno je sumiranje rezultata. Odlučili smo da ne odstupimo od ove tradicije i da se podsjetimo 10 glavnih događaja u Rusiji i svetu koji su sa naše tačke gledišta imali značajan utjecaj na hrišćanstvo. Mitropolit Onufrije i Ukrajine. Događaji u ovoj zemlji imaju značajan utjecaj na ceo hrišćanski svet. Svetsko pravoslavlje je na ivici raskola, a ovaj proces u mnogome zavisi od onoga što se dešava u Ukrajini i, naravno, od delovanja poglavara kanonske crkve. 2021. godine nastavljen je pritisak vlasti i raskolnika iz PCU-a na kanonsku crkvu. U ovakvim uslovima mitropolit Onufrije je uspeo da konsoliduje vernike. Na dan krštenja Rusije u Kijev je na litiju došlo 350.000 ljudi. Autoritet mitropolita Onufrija je nepokolebljiv. Prema svim rejtinzima uticaja, poglavar Ukrajinske crkve zauzima najviše mesta, ostavljajući iza sebe drugi verski lidere zemlje. Crna Gora i raskolnici. Događaji u ovoj zemlji su veoma slični situaciji u Ukrajini. Ista nepriznata raskolnička crnogorska crkva, ista aktivnost grupa koje zahtevaju da se manastiri i crkvena imovina predaju njihovoj crkvi, ista podrška jedne političke snage. Kulminacija događaja dogodila se 2021. godine prilikom ustoličenja novog crnogorskog mitropolita Joanikija u crnogorskom gradu Cetinju. Tada su blokirani ulazi u grad, a poglavar Srpske crkve patrijarh Porfirije je bio prinuđen da dođe helikopterom. Do mesta ustoličenja su ga pratili specijalci, prekrivajući ga pancirima zbog mogućeg snajperskog metka. Ipak, uprkos zalaganjima crnogorskih raskolnika, ustoličenje se održalo. Druga pobjeda Srpske crkve bila je konačna odluka o vlasništvu Cetinskog manastira. Nove vlasti Crne Gore su 2021. godine potvrdile da je Srpska crkva nosilac prava svojine na manastir. Poseta patrijarha Vartolomeja Sjedinjenim Američkim Državama. Putovanje pravoslavnog patrijarha u SAD, u zemlju u kojoj pravoslavno veroispoveda manje od 1% stanovništva, održano je u oktobru. On nije bio u SAD-u više od 10 godina. Razgovor sa američkim predsjednikom je realizovan, a ovdje je važna ne samo suština pregovora, već i forma. Patrijarh Vartolomej je Bajdena nazvao našim predsjednikom, a Sjedinjene Američke Države nazvao divnom zemljom sa najboljim rukovodstvom. Patrijarh Vartolomej je demonstrirao glavne smernice za Carigradsku patrijaršiju, pomoć SAD-u u bilo kojim projektima. To i ne čudi, sa obzirom na to da je grčka dijaspora u ovoj zemlji glavni pokrovitelj Carigradske patrijaršije i da lobira za njene interese. Arheolozi su 2021. godine došli do brojnih otkrića koje dokazuju da su biblijski događaji stvarni. Evo samo nekih. Pronađeno je mesto gdje su živjeli Hristovi učenici, apostoli Petar, Andrej i Filip. Tokom iskopavanja naučnici su otkrili mozaični pod koji je star oko 1500 godina sa natpisima na starogrčkom jeziku. Naučnici smatraju da je ovaj mozaik deo legendarne bazilike koja je podignuta iznad kuće prvih Hristovih učenika. Na 100 km od Kaira farmer je otkrio drevnu ploču na kojoj je hieroglifima opisan rad faraona Aprija. Iz Biblije je poznato da je faraon Apri vladao od 589. do 570. godine pre nove ere. Apri je jedan od retkih egipatskih faraona koji se pominju u Starom Zavetu. Na istom mjestu u Egiptu pronađen je nepoznati egipatski grad na zapadnoj obali Nila, koji pripada vremenu vladavine faraona Amenhotepa III. Ovaj faraon je bio unuk Amenhotepa II, koga mnogi biblisti smatraju faraonom tokom čije vladavine su Jevreji izašli iz Egipta vođenjem Mojsijem. Sala za prijeme na Hramovnoj gori u Izraelu. Arheolozi su otkopavali salu od 1867. godine, a otkopavanje je tek sada završeno. Stručnjaci procenjuju da vreme izgradnje sale datira iz 20. godine nove ere, odnosno to je vreme zemaljskog života Isusa Hrista. Sala je oštećena u zemljotresu 33. godine nove ere. Dakle, datum rušenja odgovara dokazima o zemljotresu koji se dogodio u vreme raspeća Isusa Hrista. Naučnici su pronašli drugu sinagogu u drevnom galilejskom gradu Magdali na teritoriji savremenog Izraela. Stručnjaci vjeruju da su to bile upravo one sinagoge koje je Isus posjećivao tokom svog služenja. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju.
Izraelski arheolozi su otkrili tragove zemljotresa opisanog u Bibliji. Čuveni zemljotres koji je pogodio Izrael pre oko 2800 godina pominje se u Bibliji. Pored toga, 2021. godine desile su se retke prirodne pojave koje su također pomogle naučnicima da potvrde autentičnost biblijskih tekstova. Tako je u septembru voda Mrtvog mora postala crvena zbog smeđih algi, koje su rasprostranjene ne samo u Palestini, već i u Egiptu na reci Nil. Stoga, istraživači veruju da je poznata priča o 10 egipatskih pošasti zasnovana na stvarnim događajima. Iz Biblije je poznato da je Bog poslao nesreću u zemlju jer faraon nije hteo da pusti Jevreje. Voda Nila je postala krv, tada je počela najezda žaba, komaraca, obadi i pomor stoke. Tela Egipćana su bila prekrivene čirevima i oteklinama. Kasnije je na zemlju pao ognjeni oblak i najezda skakavaca, a zatim se spustila neprobojna tama. Sve nabrojene nesreće su potvrđene u dokumentima. Novi patrijarh srpski. U februaru prošle godine izabran je novi patrijarh srpski, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije hrabro vrši svoju službu ljubavi, molitve i brani pravoslavnu veru. U septembru se desio još jedan važan događaj. Na svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru on je sproveo odluku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i uveo novoizabranog mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Joanikija u drevni svešteni tron mitropolita Crnogorsko-primorskih. Hrišćanstvo je ponovo postalo najprogonjenije religija na svetu. 2021. godinu obeležili su strašne brojke. U Africi svakog minuta ubiju preko 10 hrišćana, a međunarodna zajednica uopšte ne reaguje. Neslaganje sa antihrišćanskim idejama može u budućnosti da bude povod za represiju prema hrišćanima u mnogim zemljama. Ovu izjavu dao je patrijarh Kiril. Citiram: "Vidimo da su danas u pravoj i političkoj praksi mnogih zemalja počeli ozbiljno da prihvataju ideje i koncepte koje su u direktnoj suprotnosti sa Božjom istinom. Na primjer, biblijsko učenje o čoveku, njegovom dostojanstvu, odnosima sa drugim ljudima. Nije teško predvideti da nelojalnost ovim idejama u velikom broju zemalja vrlo brzo može povući za sobom odgovarajuću reakciju neumoljivog aparata prinude." Protjerivanje hrišćana iz Jerusalima kraj 2021. godine obeležen je pojačanim pritiskom na hrišćane u Svetom gradu. Jerusalimski hrišćani različitih konfesija odlučili su da pokrenu međunarodnu informativnu kampanju kako bi široku javnost izvestili o napadima na hrišćane. Patrijarh Jerusalimski Teofil kaže da su od 2012. godine počinjeni bezbrojni zločini nad hrišćanima, uključujući fizičke napade na sveštenike i druge sveštenoslужitelje, napade na hramove, uništavanje svetih mesta od strane vandala i sistematično skrnavljenje. Kao rezultat toga, Hristovi sledbenici su izašli da protestuju kod Javske kapije. Patrijarh Teofil je zajedno sa duhovnim vođama katolika i jermena u Svetoj zemlji pozvao političare da uspostave red. Podržali su i hrišćani širom sveta. 2021. je bila godina stalnih susreta rimskog pape sa liderima stranih država. Ukupno je održao preko 20 sastanaka. Ovako aktivnom spoljnopolitičkom delatnošću ne može se pohvaliti svaki državnik. Kamen temeljac skoro svih sastanaka bila je pomoć izbeglicama. Evropa je 2021. godine primila 15% više izbeglica nego 2020. Ali je pitanje migracija poljuljalo evropsko jedinstvo. Zemlje Evropske unije pooštrili su migracione norme, smanjile su dužinu boravka kandidata radi dobijanja statusa izbeglice, smanjili iznos državne finansijske pomoći. Mnoge zemlje su u potpunosti odbile da prihvate migrante. Ruska crkva je postala mirotvorac u vojnom sukobu između Azerbejdžana i Jermenije. Patrijarh Kiril je pozvao u Moskvu duhovne lidere dve zemlje. Patrijarh je istakao da za azerbejdžanski i jermenski narod nema druge budućnosti osim zajedničkog života, a da je danas posebno važno vratiti međusobno poverenje ljudi, naučiti ih da susede doživljavaju sa poštovanjem i da budu spremni na uzajamnu pomoć. Verski lideri su se u Moskvi dogovorili da rade na pomirenju naroda Azerbejdžana i Jermenije.
2021. godine Odeljenje za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije otvorilo je novi informativni portal Mospat.ru. Radimo na 11 stranih jezika, pratimo verska dešavanja širom sveta. Zahvalni smo svim našim čitaocima i gledaocima na povratnim informacijama i interesovanju. Ostanite sa nama i u 2022. Srećna Nova godina i Božić!